Nardom, weekly special report along pen, Nilisami Villain Rong Parpi. Nora Juikta, Birtangton pen. Jang Minipai Troxy Arni, Dipu, Arong Sopiarlo, Kangtirna, Arong Sopi, Kapaman Hekjip, Akemang pen. Swatch Bharat Mission Athepi Dengsi, Dipu Municipal Board Ahin pen, Home Cap Auto Track La pen, Home Po Trailer, Self-Help Group Atamapan Kiron. Dipu Club along Lahai Ahormu Kapajer Amai Kang Niahud, Dipu Municipal Board Chairman Rakru Pen, Kachipahem Pupon Amai along, Aluhi Sarpo Aman Pen, Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Chitongdun La Pen, MP Horan Singh Bay Karbianglong, DC Mukul Kumar Saikia Pendanglok, Ongdung EM Emisiatum Chitongdun. Lahai Ahormu Kiron Kibaklong Japan CEM Tuliram Ronghang Pen, MP Horan Singh Bay Atum Arideng Pensi Ingpupon. Dipu Town Committee keparlo adontin keter ke air ahormu pangrumpen kevar damji apan kapajer laso auto truck area level federation mate dipurong supi angkang arlo kedu kang vai pontang self help group atum apansi pipa jerdunlo lapen ALF atumsi arpuj and tipen keduan asai talang cari pamikapo जैसे घर जे अपना के जो साफ सुथरा गुड़ होले रखे ठीक तेरे हमलो ये अर्बन एरिया टाउन एरिया जिमान किने আছে যেখানে হদায় সাফ সুথরা করে রাখে তার কারণে মূল ফলাফল অনুরোধ করেছে আজি আপনারা সব পৃথিবীর জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া হকুন যেহেতু নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আপনারা জানে দেখেতে নিজে ঝাড়ু মারি তেলবার সাফা দেখেতে নিজে সাফা করেছে একজন প্রধানমন্ত্রী হয় যে যেহেতু নিজে আমি সাফা করে এও নিজে ঝাড়ু লয় এও যে পরিষ্কার কৰিব কাৰণে ক্লিন কৰিব কাৰণে সাফা তেওঁ নিজে কৰিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে টিভি পেপাৰত জুয়েটা আপোনালোকে দেখি পাইছে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যে ডাঙৰীয়া তেখেতে সদায় Kedamtang wo signify Troxy Arni West Karbianglong Hamren District Headquarter along Arjerding Pluipen Machineries and Equipment of Bamboo Technology Park and Training Center Katerekji Kabori. Kaipo pen ason kasemar kang hoy pon me amishin mati akordoan puthat kapamithuji aphan mathathesi inut karisma rong pipi pen kachepahem pipon MS Yellow Grass Enterprise Ekorani Manja Karbianglong along ningkan kep abahaki ponji aphan Karbianglong Autonomous Council mati KAAC pen hukum mati order number KADIC 1052/2017 alam ateng pensi kadu kabi ohormu truck along kethapon bom ahut Hamren Rong Supi Angkang Kedo KSA Hamren Head Branch Anparta Kuya Hamren Subdivision Committee Pen Penang Anchirok Tok Araratum Chetopak Pen Kham Khidun Thip Laso along Karbianglong Autonomous Council Kachari Lakhaner Kep Hamren MAC Constituency Ia Mongol Singh Timung Pen Lam Rihing Pen Ke Khangdun Tu Ansi Ke Pon Thujia Phan Kangton Kedamtang wo signify Kep Arni Gangsam Porpai Pli Aporpen Karbianglong Superintendent of Police Asai Hemalong People Liberation Tiger Antitok Chairman Lapen Kong Chun Bang Pen Pen Bang Pho Atumaphan Raikom Saiki Neponsi KPLT Angkura Philong Kahilang Ajerding Kluipen Tangka Ke Hang Kirung Thap Lapen Mundit Kinep Kang Hu Asai Lang Nu Ke Klempen Sangkur Aradapan Padoso Jo Anno Laso Joini Keton Kilang Police Atum Karbianglong West Karbianglong Hojai di Mahasaw Lapen Golaghat Lalong Pho District Arlo KPLT Ari Kachirung Ria Tumaphan Kiri Gitar Lep Asai Kideng Sang Sepinlo Laso Ajoini Pini Arni An KPLT Maipu Chunbang Pen Pen Bang Troxy Atum Police Arideng Chingnanglo DIG Lapen SP Atum Kapin Khat Ateng Pen Katar Lep Asai Kapado Ahut Kidamtang Aru Achiklo Nipai Inkora Kethomarni KPLT Deputy CNC Mensing Tok Bi Pen Ritesteron Atumaphan Risim Pen Pen Neblonglo Ferangki Amailong DIG Dilip Kumar De Kaning Jepon ke শিকারী হিসাবেও কাম করেছে গড় হত্যা তথা গড় হত্যা কৰি গড়ৰ হিংগা ব্যৱসায় কৰি এজনৰ ঘৰৰ পৰা 25 লাখ টকা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই সময়ৰ যিজন বিষয়া কৰিছিল তেওঁ আজি উপস্থিত আছে আমি পৰিচয় কৰাই দিম তো প্ৰথমে যিগৰাকী এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেওঁ হ'ল ৰিতেশ তেৰণ এৰেষ্ট কৰা হ'ল ৰিতেশ তেৰণ তেওঁৰ ঘৰ বকলিয়া জিলা কাৰ্বিআংলং তাৰ পিছতে ধৰা পৰিল দুৰ্দৰ্শ এজন উগ্ৰপন্থী আৰু
সেই অভিযানৰ নেতৃত্ব দি কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে মানসিং টকবি ডেপুটি CNC KPLT এন্টি টক ফেকশন তেখেতক ধৰিলে আৰু এইকেইদিন এই যোৱা 3 দিন লাগাতাৰ অপাৰেশ্যন কৰি এই সংগঠনৰে সেলফ স্টাইল কমান্ডাৰ ইন চিফ কাম ফাইনান্স সেক্ৰেটাৰী ৰংবিং এজাম এলায়েন্স মানসিং ক্ৰামসা এখেতক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এলায়েন্স মানসিং ক্ৰামসা দ্বিতীয়জন হ'ল বিস্তাৰ হানছে তেখেত জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী সেই সংগঠনৰ হেডসিং ফাংছো তেওঁ সেই সংগঠনৰ এজন উগ্ৰপন্থী জিতেন প্ৰো আৰু মেথিউছ ৰংকি এই পাঁচজন আৰু আগৰ দুজন টোটেল 7 জন সেই সংগঠনৰ সংগঠন এতিয়া বিক্ষিপ্ত অৱস্থাত আছে আপোনালোকে ভালকৈ জানে কাৰণ বেছিভাগে সাৰেন্ডাৰ কৰিছে সিজফায়াৰত আছে আৰু চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আছে আপোনালোকে ভালকৈ জানে জনপ্ৰিয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰত আছে ৰাজ্যত আছে তেওঁলোকক যথেষ্ট সুবিধা দিয়া হৈছে মূলসুতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ এতিয়া যদি ঘূৰি নাহে তেতিয়ালে আমাৰ এইখিনি কৰাৰ বাহিৰে উপায় নাই কিন্তু তেওঁলোক যেতিয়া ইমান কেইটা কেছত all are heinous crimes ইমান কেইটা গোচৰত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত আইনানুগ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব Maipu junbang atuma phan kinep long pen KPLT ari ke cirung ri aru atum aja kong penang an boblo la pen nilitum katar lep asai ke deng tame penang an ke kichun ason lu an parta la su katar lep asai ke jalin police asai phudo an atuma phan DIC ahin pen pherang ki amai long kachuru pajir pon Kidam tang bo signify cap arni hamren rong sopia long Karbi Student Association atum ben rong sopia towar kaheng no puthak armu ke chejeng hamren arat akisung ke chini je phan Dr Himanta Biswa Sharma cycle ke vek pen hamren rong sopi wangtha pu KSA pen ke phapon KSA hamren district committee amai phu Bisnu Teron pen kachari ponsi bang pharo grip hoso se lo charli asong pen kilometer ke thom ajak armu chejeng pedo pinpur alo along Karbi MIL subject seba along kapilut ponangji Lokacharli klim somar atuma phan Karbi Pindeng Sumpot Pen School Kapedun Longjia phan Anparta Primary School Angdeng Setame Karbi subject Lothan Bang aphan appointment ki Piponjia phan Jongdun in bracket has initiated to develop Karbi language by introducing Karbi subject up to upper primary level by publishing new Karbi books and subject in the educational school. Therefore, we appeal the government of Assam to create posts for the Karbi subject teacher within Karbi Anglong Autonomous Council and appoint new Karbi subject teacher at the earliest possible time. Hence, Karbi traditional dress has been introduced in secondary education level as uniform for the Karbi students in the school within the purview of Karbi Anglong Autonomous Council a few decades back. The use of Karbi traditional dress does not hamper in any way in the school discipline. Instead, it looks decent and clean as uniform in the institution. But today, some Karbi traditional dress has been introduced in secondary education level as uniform for the Karbi students in the school within the purview of Karbi Anglong Autonomous Council a few decades back. The use of Karbi traditional dress does not hamper in any way in the school discipline. Instead, Kijutsi Pinpur alo along Kijongdun Ave Setame National Highway Thomkepra Trokpen Thomkepra Sirkep Atuwar ki Waksai de Puthat Kachilang Pontujia Panchuning Ri Anparta Pathilang Supen Hamren Pen Khanduli Kachileng Atuwar Kasai Oya Puthak Prabjin Pen State Ratpangri PWD Minister Dr Himanta Biswa Sharma phan cycle ke vek pen Pathilang Supen Hamren Anbanglote Hamren arat akisung chini po puthak KSA Central Committee amaipu Samson Teron pen ningjepon LP long si tini bangke nilitum bangke Karbi subject kachi thang kwan malabani tum thek longle data jok sinon bangke nitum government of Assam and pressurize pilo Karbi long nilitum prabjin benang litum la Karbi
LP school along an Karbi Anglong Autonomous Council ka parlo area long an LP school along Karbi subject a teacher no namat nali tumpen thap nangji pusini tum so memorandum long people lo apen son plia bangela hello pini ele tum bang update along kapre gadalong kaching thur kwan an lo ni ke lake pini road condition matela so ke dam ke bang so twar ke mia joksi bang kapre along ri along bang kaching thur son thek long lo noni tum ten te bok hera ding lang dam sinang Meghalaya so nang li dam lo te twar condition mi pik nang li jong sin no namat Arunachal son dam lo pulo tang te twar mi pik so posi bang ching thur bom lo seta pinia bang ke Karbi Anglong arlo twar bang ke Assam arlo sia puri dun lok seta me Karbi Anglong twar bang ke nangli National Highway 36 le punon National Highway 39 le punon nangli NEC road baithalang supen Kanduli le punon nona bang ke twarang bong si bari lang bi song si tum thek long lo lasi pinia bang ke nil tum pen dak sodak pen ki pugang tum bang lailo Nitin Gadkari bang si tum dak pen pulo lapen Sarbananda Sonowal bang si tum pulo nangli tum Prabjin pen National Highway bang nangli tum pun anake prap pen selam nangji kali pulo tang te nili tum pen nangli tum ban Prabjin pen na tum se selam le det pulo tan ni tum pen na tum ban nang che song nang kok ji pu bang ke ni tum pini lo so nangli tum media through ban pachini lo Karbi Anglong Quality Education ke manji kali Dipu Government College Dipu Waisong Boys Hostel along ke tukong habit ingnam ingki pule ke man loksi hudak ke do lochar di asomaratum kececakna Pinpur me anong kecithangklong Karbi Anglong di Mahasau Hini Inglong a district Assam along ta anong kecithangdun klong a college Dipu Government College a hostel ingnam tukong habit keciman hostel henta kanglum thulo Manghumatha therak tinjin so mimi Dipu Smart City kaceman seta lokachar li ahin anat kapanong kang phitki ningduk pik anlo pusi lokachar li osomaratum chethan sai kiduk kisung chichak nang piklo seta lapusi paparbom lo non anta chelarli lapen langdam pli abang ave lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari abang phumate jakong ke dua tumaphan ka homri damji phansi chuningri arni ke me chonghong dinglo Lokachar li also mar henlo khai amoy arbung lopu kamatha parsik pulote kewangji lang ani kisungpen jogdep tahai ili tum Karbi khai athe Karbi also mar atumsi kidukiong kidukisung dorde phophe pukachathan amarsi jokplatlo hostel kidu lokachar li atuma phan kethe kiding atum kahomri damji phansi chonghong ponrinti Signify Crazy Arni Luru Langso Rangsina Sarpo Cultural Hall along Ingdeng Nerkep Karbi National Assembly Amahang Ketek Arni Talon Pon KNA Mai Pudar Sing Tirang Pen Lama Ing Turponsi KNA Mahang Ketek Arni Alamo Kongchun Bang Briston Tirang Thanpa Jermi Pon KNA Bidisar Saising Rongpi Arideng Pen KNA Mahang Ketek Kapanong Ahim Kedok Ing Thanpon Labangso Mahang Ketek Katalon Pon along Dr. Lipson Rongpi Jakas Chairman Khorsing Tiron KSA Maipu Bijoy B Lapen ki Ongdung Hampang Asong Maipu Lapen Kongchun Bang Atum Chitongdun The importance of self-government and autonomy po at hipi ki hungpon aputhak Jakas Chairman Khorsing Tiron pen pinangan akinang sot alam the pachini self-government at hipi ilitum solang do arat do antak chichini si mithang along ri arlo kachiklem nangji asai do anta mithang amunit chiklem unlap nangji laan si ilitum along ri atok anu anta chingthurpon unji pusi tipi hansepen thanpon Kidamtang bu signify Crazy Arni ada porpai Crazy apor malam Thongnok Be English High School asai hemalong HSLC asad langki undur atumapan karchu asai dengpon Labang so amai kachari pon Jameson Timung Lapen mai ke pha alam theklar dak pen kapachini pon Thongnok Be English High School headmaster Bordili Terang pensi thanpon Alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council IM Jogat Singh inti kachitong dun amai long manpeng alohi Hunaram Singna Rat Klembang Mongol Singh Kiling Rat Klembang Moheswar Bepen Chenglok Lo Thanbang Lapen HSLC Asad Langki Undun Api Lapen Apo Tum Chetong Dun Si Pini Amai Long RDP Dun Alohi sarpo ke hai Jogat Singh inti Karbi Anglong Autonomous Council EM lam theke jai pon laki api Lapen Apo Tum ta Osomar atum apan chilang dun paminangji Lo Thanbang atum det ke chokche Lo Thanbang atum ke school along than poseta hem along ta langdun chot nangji Akang tuy ang deng admission ki endunta chilang rai pensi science commerce lapen arts a stream sita endunangji puta RD doklong pen lam thejai First, I congratulate all the successful and above all 5 students who were first division.
I got their names. I congratulate you all. And this is the first batch. First Division HSLC Asat Lang ki undun atumaphan. Sika Suri Pho Pipon Lapen Kewangji Aningkan Seta Lason Thot Si Pipon Thu Jilang Puta Non Charlie Bom Arisu Ejang atumaphan Aning Pathepon Thu. Weekly Special Report Abangke Lepon Sikang Tonik Lo Dumi Thakme Kardong.